Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang namanya drama anu judulnya Beritanya di Kampus. Nomor 5, Rika, Ija, Bunga, Ijem, Leni, Hiron, Dira, Kakak. Dari sana teh, si Ija, Ijem, jeung Hiron kebetulan sakampus di Universitas Sukabumi. Di kampus di luar tadi julukan Ciumi dan suka ngajar di kampungan. Assalamualaikum